فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث أمير المؤمنين قال قبل وفاوى الإمام البخاري قال يغفان قال الأدب المفرد قال مهار من كيم مدني باب من لم يواجه الناس بكلامه. එමිහෙක්ගේ බහුගා අනේ මීහායා දිමාලන් එච්චහිනු බොනා මීහාගේ වාහක නංගන වනෝ බාබු මේ බාබුගා ඉමාමුල් බුඛාරි බයාන් කරබ්බාෆා මෙවනි මීහොන්න නසේහද්දේ හිදුගජ්ජායි මීහුන් කුරා කුත්තම් මනා කුරා ඉරුවා අදි එනෝවෙස් මීහොන්නන් ඉර්ෂාද් දේ මීහොන්නා දිමාලන් එච්චහි බුනෙනු හෙදුම් නුවත සීදා දිමාලන් මීහොන්නා දිමාල එකන්තත්තක වාහක නුදෙක්කුම් අදි ඒගේ සවබුම් ලොකුමෙදානේ නේදවේ නතිජා තබ් මනා කුරමට්ටක මිගොතක්කන්ත කුරමන් ඉර්ෂාද් දේව මට්ටක ගෙන්නවා ෆාවා බාබ ඉස්ලාම් දීනකී මී වර ෆුරිහ මදීනුගා හයෝ කමෙන්නේ බුනෙන දෙපයි අදි ගෝස් කමේ නේ එකමන් දොරගතුම බයාම් නුකුරබ්බයි එමිහෙක්ගේ බහුගා අනේ මීහාය නසීහද දෙහිදු නොත කුරා කුෂේ මනා කුරා හිදුගා සීදා දිමාල විවාහක බුණෝගේ බදලුගා රීති ගොතෙක්ගා විවාහක බුණාශ එය සුමිතාග මුරාදකි මීහාය දිමාල මෙස් මේනි කම කලේ කුරමේ කන්නු කුරාශ මිහෙන් බුණෝගේ බදලුගා තකොල දුරුම් මිසාලක කමෙක් ගවජියාම මීගේ ෆරාතුන් ගෝස්කම ෆෙනජියාම එකමගේ වාහක ගෝස්කමගේ වාහක එකමගේ හුරි ගෙල්ලුමගේ දුනියා ආඛිරක හුරි ගෙල්ලුමගේ වාහක තකොල දුරු ගෙනස් එනා බිස්නේ කාල කොට කම වාහක ගෙනද මිකම මිකොත කුරි මම මිකහකන්තත්තෝගේ වොට්ට ඇමරිකාල කාල ගෙල්ලු අනේ මිහාය හිතන් උදගුණවා ගොතනසේ හම එකොත බයි හේවකන්තත්තකම් මිහා දුරුමයි ගන්න කමුගා වානම මිකහ මිවන මේන කහල කන්තත්තන් ආහාර මෙගේ තෙරේ වරම් මතුන්නේ මි කුර වෙඩේ නෝනි මිකාල කම් මි වරම් මායි කමකේ මි කන්තත්ත බස් මිහෙන්නේ බින්දානි ආහාර මෙ ආම කො ජුම්ලා බොන විදා එහෙම මි ඉස්ලාම් දින ගොර රිවිති අදබතව තෙරේ හිවෙලේ කම හාසකොත් තන්තනුගේ වෙරින්නා අදි මයින් බෆෙන් දරින් තර්බියත් කුරාය මිෆද අදබතව ගයිෆුමකි ඒ තර්බියතෂා අදි එනුස් තන්තනුගේ වෙරින් එමි දශුති වේ මිහුම් එමි හුන්නා දෙතර ගෝස් නියතෙන් නැති එකුවරි කමා එක්ක මේ කන්තත්ත කුරිය ගෙන්දෙවම බා වර බොඩ කමකම් මේ කන්තත්ත මේ අදබුත හිමෙනගෙන් දාන අලි ඉබ්න් නබි තාලිබ් විදාල වෆවා බස්ෆල ගයිසවනි රෞදතුල් උකලාව අයිසවා රිවායත් ගයිසවනි කලිෆාන් විදාලවනි ලා තුක්සිරුල් ඉතාබා අඩුලුම් ගිනන කුරාෂ් ඉතාබකි මීහුන් කුරා කන්තත්ත ගෝස් කන්තත්ත කුරිම එකම නුරුහුවිගේ කම් මනා කුරුම එකම වාහක මිගොත නූරුහෙගෙන් අඩුලුම් ගින නුකුරාෂ ෆඉන්නල් ඉතාබ යූරිසුල් ගීනතු වල් බග්දා ෆයිහමකෂ මිගොත අඩුලා හෙදීමා ගින කුෆියා මුකංකං කමෙෆෙන්නර වරගින ෆාරල් මන්න බාගත කීමා මෙෆයිමස් අපදස් කුදින් මනා කරගන්න එන කමකෙති කරන් රුලියස් අංක මනා කර මේනි ගොත කෂ කන්ත කරන් නොවනේ තින් හදාක රුලියස් අපදස් මිගොත කන්ත කුරීමා فإن العتاب يورث غيبة والبغضاء ميغوتا أدولا هدون دينا كوريما هيتوغا روليركان مفدين هيتوغا روليركان مفدين أدي هيتوغا مانك غينتك أي روليركان فعل نكو هيتوغا يجي باتا أدي أي يترون بغضاء روليركان مفدين وكثرته من سوء الأدب ميغوتا كانت كورمكي أدب خلاف waram nubada bikmi nadi mala kan abadu rangalo kuram bunu nota mihun nang abadu wes
mihun kura gos kantattoge waha kanangal kuram dimala mihun bunehe ehma mikahla kantattawga beeru kuran jehna adulu veri insaf veri gottake abadu gotak kantakura bai halen essa mihunge faratun kankam aima mana kuram aitabuge bahit nota itabe aun ekashigem be bayin halittakuga kama gina kurum ei wara nede ve sifai asako isveti be mihunge dashati be mihunna kankam mana kurum gaya adikankam kurumang amur kurum gaya ati mayemba feinda robiyatu gas mi wara nede ehmas mi hadisa tamita al-imam al-bukhari begennawa fada gotaka babu begennawa fa gota dimana bunu badalga tankole duru mesveshda tankole duru ngayse kantoge waha guys ekamuge huri muhimmu kannota ekame huri gos kamuge no baakam bunede era mistak hita ekankam balagatuma faseha begendane hikumetteri gote nongei ki adi hasako mihunna kankam mana kura hiduga mihunge kutta faal kurun wata mihunge tere ekantatta mana kurma kiyadi evurema no baakane mihun terena mana kuram saka goskame mihu gurani mihu faatu goskame feroni bangonu kame feroni hokame dukare ko feroni sida dimala me sewa ka bunuge badaluga dimala me gotan bunash eru ma gotaki faharega ekkala brahmala bunegunu ahaka bunegunu miha ena adi ege ituran enage nubakam aniyawarikam ga ena aniyawar nota ena gamina afsan ituran aniya tughyan wedane iturang enage nugakan ituru beskollama miha ane miha ena detere amal kuraga to hema enage amille nafsu difa kurum fasha faane baatil gotugas hema ei hikmet teri gote none mita almen bani kurido hoga mikamang irshad dibba al-imam bukhari geneswa furtama hadis kiyafa niyad wes alman men mi fashani mi hadis bas ful riwayat rabafani aisha radhiyallahu anha ikamana bidala wani sana an-nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an nabi sallallahu alaihi wasallam kamek kurviye farakhasa fihi den kale gafana mikamuga lui devviye kale fana kamek kurvi kaman lui debba fa masale nekam ballawa fatanazzaha anhu qaumun dem bayku mihun ekam durwekana fi nabi sallallahu alaihi wasallam masale nekam deke du debba fo ekame ehem bayku ekam mun durwekana fi nabi sallallahu alaihi wasallam kurvi ekam kurvi ummata du debbu me gotum den ehem bayku mi kurikama ki ekam durwegati waraveru mattaka فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مهبر فوريما ekale gafano mi vidal wali فخطب الناس خطبه دبني فحمد الله حمد ربه خطبه دبني ثم قال فدنافي ما بال اقوام قوم جبيك مي استو الامام البخاري بتاعا مي حديث كناموge شاهدك mikan mikutan higi bebe kalon kare bos sita basuna tibami hum him bone fimu mikutak kantak ko fimu no kone am ko jumla ko nasihat gawmen ke bay ko mi hum yatanazzahuna an shay'in nasna timan kale fana kurfi kama kun durbe kana fi wara veru muge niyat mat zuhudu veru muge gotu timan kale fana kurfi kama kun durbe kana fi fa wallahi allah gandi boname inni la a'lamu billahi la a'lamuhum billahi allah gandi boname timan kale fana ke mi huge terge me mola allah hamidu danna farate timan kale fana vore padak kom baraber kame he onna kale fana du debba fa kame kurebi wa ashadduhum lahu khashya ya ilaha allah emme birwati wa farate istiman kale fana emme kale fana du debba fa oi kame kurebi du debba fa islam dinu hudda kama kabati ehem bay ko es ekam waraveru gotun kan du kolli me kale fana kama ko fa iskol ei allah subhanahu wa taala lobi wodi gannawa luitaku ga hifuma ilah subhanahu wa taala amur kuraba fa kantakam mistakum kuruma lobi kuraba fadai hadis to ga aisab emi waram muhimmu nukuta emita annani sunnat tabaw komme kame asuda garimu naiswa kantatto ga sunnat tabaw ge muhimmu kam komme amurek gaves luyek gaves ekale faan garimu naiso e sunnatu ga e goin ei rangal gotaki ei emme rangal gotaki ega hifan jeheni komme halek gaves amuren nayakas luyen nayakas nabiya debba fo e sunnatu ga hifun ei emme rangal gotaki එහෙම එකලේ ෆාන ඉර්ෂාද මිතා මෙද පණි
ekale gafana kurevvi kamen lui debba ehem bay ko aissa ekam enum bay sababata dakkage mana kurmaki ei nagalu kamen kantatta mana kurunna mana diinuga lui de foi membaruga lui dinumaki ei diinuga barwala fo em ekale fan mana kore hita al-imam al-bukhari bi hadis gannawa fami wani bay mihum migota kanta kurevvi e bay ko sekale fana ege halu sida ibami hunna dimana gosmi kota kay kale fana vida jumla kubunu ehma mihun tere kantatta mana kurayros mihun tere kantatta ka irshad de irwes sida minna dimala bunuge badaluga ena enge message ahamko devegenus ei bay gharatuga ma faida hor hikumet teri gotek kamga wanati vegem ekan egotak kurama barwala umattaka al-imam al-bukhari mibab gennawa fa mi hadis mitanga gennawa fa mewani migota hadis ta mi numes hadis ta aissavet beflom adwahane rasulullah sallallahu alaihi wasallam alqantaka behegotun ay suwal kori bay giwa kismi hun aissa kalifan ga alqantaka me suwal kori aisha radhiyallahu anha garihun kale kamna de migota alqantam hori gotta kiyadeni may bay kubrani timanna men den abadu durode hipa anika kubrani timanna abadu re alqame quran den nabiy sallallahu alaihi wasallam migota khutba de sida emihun nadimala gossa migota kantan qurashike nutannawa nutana ehma mihunna nasihad de iruga nota mihunna kankam mana quraruga nota mihunna irshad de iruga sida mihunna dimalan ecchi bonamaki ei emme hikmet teri gote none enu gottakike mege ikhtiyar kurun emmen rangalwa adis mikam dalil ganna mattaka imam al-bukhari anas gifan gan riwayat fa wa inu riwayat mita ganna wani vidawani kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam qallama yuwajihu ar-rajul bi shay'in nabiy sallallahu alaihi wasallam madunnuni mihaka dimalan ecchi mihunna dimala maram madunnuni nabiy sallallahu alaihi wasallam echenno gune manaki kamen mana kuram mes nedeve kamen fernas enu kamen viakas irshad demes mihunna dimala kos ecche warno gunay nabiy sallallahu alaihi wasallam mihenna ti hadani nahadare mierangal gotake mihun korimati gos mihen nahade miade rangal kantattoge wa kam buna goy miya gos kantattakam mihun kamen miyako mi gos kamek kurima mana kurana goy nuwata miha kurangalo kamaka irshad deelo mi gotan nahadash e sawaki mistakonge hittakaki Allah subhanahu wa ta'ala adwa fawani wara gina kantattakun asar kuraga insanun Allah subhanahu wa ta'ala khalqu kurabba fawani emiyunge hittakuga tafatu shuhur talabba bay mihunki waranga derwa mi anibba mihunki waranga ruliyanna mi anibba mihunki bay faru arang hinhamalu jehe mihun kankamuga mihun kankama faaduki එහෙම එන්න හික්මත්තර ගොත්තක හිපම්මා නේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මදුන්නෝනියානු මිහුන්නා දිමාලා මෙච්චෙන් නොබනේ විෂයි යක්රහු කරේෆන් නුරුහෙ කන්තත්තක මිහුන් කුරීම මදුන්නෝනියම ෆදඛල අලයිහි යවමන් රජුලුන් එතු වෙක කලෙක් ෆාන් ගාරිහම් මිහක් වදුනේ ව අලයිහි ආඛිරු සුෆරති ඒකලෙක්ගේ අරිහුගා ඒකලෙක්ගේ අරිහුගා හුට්ට වද වඩාගතේ මිහකෝ wade wadagate mihako e wadagenne mihage gamihuga hotte ridu kulage asar ridu kulage asar mihar mi hedumuge huri asarege wa hur kalefan nuruhe kamen huri bay sharha ga istuni ei bay far benu kura ataruge sabun atar luima e gaga heke fonnana ataruge asar tak bay far ridu kulage heke fori me kalefan nuruste anibba riwayat anibba hadis tawga nota anibba sharah tawga payin men bidalo e kom meswaraka ridu kula enage hedumuga himeni fawri ridu kula kalifan nurustavi ekama ridu kula himeni fayani falamma qama denge be kalaku teduwe diyama majlis tu kafati maqala li ashabi kalifan ashabi qadanwe denneviye law ghayyara aw naza'a hadhihi as-safra ena gaga jefa wa donkula gaga hedumuga jefa wa donkula filwale nama nota badalu kollana nama kihara nawis nabiy mitanga al-imam al-bukhari mi hadis gannawa fa nabiy sallallahu alaihi wasallam kalifano efenonu nubakanta nota ena faratun efenonu kalifan nuruhe kantatta kalifano undabu vikankan nota nuruhe kanta sida ena dimala kannubuni e tibaga heduma coaching tiri aka me gotaka nubune hasako miyuge hedumuga ya gahage honna mfada aibutam mi honna dimala hasako
gina miistakunge majlihe gati be yuruga bunumaki waran adaba khilaf kam mihigi gahaga honna kame sunadi kaaga honne nuhunna kame kawage hedumuga huri athare ena kudahabes kame vedalatin nabi sallallahu alaihi wasallam e gadiga nobune dimalakan nobune adi gina bahigge tere tibi hasu gina bahigge tere tibi ma mikan adi ma boda nuruhigem wa kamakam mikan weken dana bhai mihu ehno aina gotan esprani coaching hedum coaching hed anibba mihun bayfaharo ena amille kannun ena geddun dirume gotun e mihun amille kantatta koffena gaage chi haga banone ena gedum kantattan koffa dimmi hukumati coaching hedira adi mi maanu baakam bodo ma akhlaga fushwara ka he akhlaga ta fushwara ka ma boda pa e nabiy sallallahu alaihi wasallam mitanga wes ekale faana misaliga riba bunmattaka no mihim bidal ena diyama hem bonni e ekale faana enaage hita e asar enaage timalan ekale faana hem bonni fikam gawana ena derabidana kamge hisas korewnima riiti ko ekam ekale faana ena inge mattaka asah bekana karin dennevi adi dennevi kena kar gunar kelis enaage hedumuga mikan kar rangal kollana nama kiharangal kiharangal ena ekan kurati ena karibunashe mihen nabiya bonnya mihe nobone hadis no korawa ene mikan mikota kollane nama kiha hangaloges ema mihunge aibuta emihunna aibutoge wahaka baifaro anaka kiya dine de hinduga ena dimalang hengos bunima ena gahage hurikame bes insano bima hitan asartake kuran ehem bima sida dimalang ichi bunena hadash mihunge aibuta forwan islam dina war boda bar wala baf egotum mihaka mihege faratum finna aibe ena hassakon ena mihunna nege kura kave misalaka mihaka egoni egejji yama ena mihun kurmati fadhihe kolne badaluga hudu ena kiben ekam mana kurun me awlakam bodi ena abes ekan nege kan ege got ena abes ekan nege durum ena honna tanegga mikahala mihun amuko wanhana wegen paafa qurani emi ekamwati demitibe kan enna semihun ge amila nafsuga honna aniya wari kamege sabon wate emi nafsuga honna bali kashi kamege sabon kurave emihun beenuma durwas he migoto mihaka misaka mihke ben unikamen aibe feruni e naayam snege e naayam ane mihanege na ege kams e naayam ege kams nege ane miha islam pura mihke emme heyo mihun ena yabs ekan ege ekan ena ihsas nuko ena ekam duru kuramseke ena fadhihen nuko adi hud ena min nafsan ege kam isna ema nabiy sallallahu alaihi wasallam mitanuga irshad midevvi dimalan mihunna dimalan echi numune mihunna kankamuge irshadu dinumuge muhimmukan mitanga bayan korba famni nabiy sallallahu alaihi wasallam wara furihama muamalaatan algun islam dinuga ungannawa debba fa mivani mihunna kurave kuttamuga mihunna muamala qur'ana riveti gottam islam dinuga bayan kurba fa riveti maduma atiri ilmu veri goitta islam dinuga bayan kurba fa mi verinna kiyawade teacherun ebe ekudi emihunge darivarunna deteres amalu kuram jehene gotaki gengulen jehene uslubu tagaki mi hadis wasfolon libe warbodu faida mi oga terikama maduma terikama ekko miistakonna kankamuga irshad debejjenama ebeko mi eba mihun ekantatta gabulu kum fasihwane nabiy sallallahu alaihi wasallam ki emme bodan oga teribeke huriga media riwayatuga ali gafani wasfolga isuni ginai mihunna dimala mihunna kankam adula mana kura hedumaki ei ane mihage hituga roli verikum fede kamake mifada misale eswe nabiy sallallahu alaihi wasallam ke zamanu kale gfanu ke zamanu ga tabuk qurama kale fan lashkar gorage badhage nevi hiduga tin farate nabiy sallallahu alaihi wasallam ga arihuga adi bhamar munafiqun mesais uzur hushel komme bekaraka nabiy sallallahu alaihi wasallam komme mih pas uzur hushel se ke fan badan masale nate komme skantattake gella den obanju ami dannawani mi kama guligen itabuge bastakil qur'an gas nabiy sallallahu alaihi wasallam gulun khandali bekal meteren bekale mi kane fa suwar ko nabiy sallallahu alaihi wasallam ibs kal itab vidal bihi uzru shali vidal min none ke ibs ichi kay fan vidal no
ekale ufan evves waraka ekama dekola hada fa ekaman evves itabuge noruhumuge adudumuge bahevves vidanu evidalavi mitibi emmen eki wahake edeki enames mibe kala kutedu hada bonichki ekafan vidalu ekafan hamate dabbi goi no deve ena sababuta bayako එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉන්න අඩුලා අංකම් මනා කුරමක හරුකරි මේකලෙන් නෝ මේකලෙන් නෝ එහෙම මී වරම් මුහිම්ම කමෙන් මී හාස්සකෝ දරින් තරබියතු කුරමක යා අදි මුවස්සෆුන් එමෙහුගේ මතීග තිබේ මිහුන්නා දෙතරේ මුආමලාය කුරමක ගෙන්ගුලන් ජෙහෙ රිවති අදබතෝගේ තරේ අදබෙ මී මිසාලක මිහුගේ තරේ කම ෆෙනිජ්කම ගාවානම සීදා මිහුන්නා දිමාලන් චිගුණන් බදලගා ජුම්නකොම් මිහුන් ආමුකොම් එම්මස් බේනවන කංකර රංගල පුරා රීති ගොතුගා බොන වෙජ්ජකම ගාවන වර ෆසේහෙන් එකන්තත්ත ඉස්තාහුවගෙන් දා අදින් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි ඉතුරු බාබ මිගන්නවනි බාබු මන් قال لآخرة يا منافق في تأويل تأوله මීහාය දිමා මීහකා දිමාලන් මුනාෆිකු මීහාය ඒනාගේ තඅවීලකුන් නොත ඒනාය මීහෙක්ගේ තඅවීලන් නොත මීහෙක්ගේ ඉතුරු එහෙම් මක්සදකා එක්ක කුරි කමකා ගුලිගේ මීහකා දිමාලා මුනාෆිකේ ගොන් නංගයි බාව අමිතාන් අල් ඉමාම් අල් බුඛාරි ගන්නවා ෆමනි තඅවීලකා එක්ක මීහක කුරා කමකු මුනාෆිකගේ අමලේ මුනාෆිකුන් කුරා කහද කමේ කුරීමා එමිහාය දිමාලා මුනාෆිකේ ගුණොන් මිකමුගේ වාහක මිකමුගේ හුරි බයින් හුකුම් තන් නංගයි බාබු මිතාංගා ඉමාම් අල් බුඛාරි ගන්නවා ෆාමි වනි කුරීගා මි ගුණොන්තක ඛිලාෆ කුරීගා අය මුලිය ඉස්කේ ජවාබ කරනවත දෙකොළවන ගොතුන් එච්චිකීමේ ගොතුන් මුනාෆිකේ ගො මිතා මියන්නනි එගොත කන්න මිතා මියන්නනි මීහකු කුරි කමෙක් සබුන් එනාගේ එකම් වත්තරි හම් සීදා මුනාෆිකුන් කුරා කමක වත්තර වෙගෙන් එන අදිමන් ඒ මුනාෆිකු මීහාය මුනාෆිගේ mi maqamuga gunun eige ekam nangai babu ekam ehem buna vedanto nota ekamuge wahaka nangai babu mitanga imam al bukhari mi gannawa fa mi wani evsalaga mitanga me aiki mi hunna dima echikuma gastu gana miha ya dimala buna buna megge wahake mikama dalil gannawa taka gannawa fa ni mashhur ko riwayatun ma iswa hadith wasula sahhatun iswa hadith wasula أبو عبد الرحمن السلمي بدالوني قال سمعت عليا يقول علي رضي الله عنه بدال كتب كلفان عبد السليم بعثني النبي صلى الله عليه وسلم تمن كلي فان فنوبيه وزبير بن عوام ادي زبير بن عوام رضي الله عنه علي فان يكف فنوبيه وكيلانا فارس تمن دبيكل مستببي اهوغي माने कि हिंगवा फै नोने वडागत किये होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि फोनो वेविये तिमन्न में आहुगा फोनो वेविये فقال दन्नवाफी नबी हदीस कुरविये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतलिqu तबामिहum वडागत नवाश इंतलिqu hatta tablughu rawdat kada wa kada मिवनी rawda का हमाला तबामिहum वडागत नवाश rawda की गिना गसफला होन्न गस्त गिना बगीचा तक गिना सरहद बगीचा गोते गसफला फोन सरहद बय रिवायत हुआ ऐसबे ए वकी थाने की वाहक जिक्र करे वकी थाने ए थाने तेरामी दाश मदीना का कहरी गवा सरहद दे मदीना का कहरी गवा सरहद दे बगीचा तक मत गस्त के पड़ा फोन पाकिस्तान का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोन बनी अली गफाना जुबैर गफान विदाल वनी व बिहा इमरातुन एतांग वाने अंहिने माहा किताबुन मिन खातिबिन इलल मुशरिकीना फअतूनी बिहा ए अंहिम मिहागे अतुग वाणे हातिब बिन अबी बाता आदामा नेम मी सहाबी बेकले मरा माय बेकले बतुर के बैर वडागने माय सहाबी एकले गफानो मुश्रिकुन फोनोवी फोते वाणे यांहि मिहागा तुगा फअतूनी बिहा एफइन हिफागन अन्नाश मी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी कमोगे अलामातिम हातिब रदियल्लाहु अन्हु मी फइन हवाल कुरी मोत मिलियन हवाल कुरी वरफ वंहनारे वंहना कुरम अरब बड़ वंहना को रिवायत बाकी बात की मंगे
එහෙම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එක්කත කස්නේ ගැන කුස්මී නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නබීකම ගාලාමත් නබියකම මෙනුනේ ගැන මේ කාලේ විදාවණ තෙබෑමෙන් දාරේ යොන්හිනා කාර්ය ගොස් ඒ දීපාගෙන නැෂ فوافينا تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم دتي من بكن وඩාගෙන නවීරුගා ඒ බෙන්හිනා කුෆෙනිජ්ජේ ජමලෙක් ගදනිකොන් හම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සිෆා කුරබි ගොතෂේ හම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම සිෆා කුරබි ගොතෂේ ෆකුල්නා තිමන්න මෙන් දන්නවා අල් කිතාබුල් ලදි මා කමනා ගතු ගොෆෙද්දේශ මේ හංගුරාමගේ මයිදා මේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තයාරව මන්දඩි මක්කා ෆතහ ගංගුරා මක්කා ෆතහ මේ ෆතකීමි මේක දීෆමති නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ලෂ්කර මක්කා දාකම් හාතිබ් රදියල්ලාහු අන්හු මේ ෆොනවනි මේ සිටි ෆොනෝයිමා එකමන ඒ අමිහි මිහාගේ කාරිග රුවාහක මි දන්නවනේ දාගත ගොස් මි දෙපේ කන මරිගේ ෆානා සුබයිර් ෆාන ගොස් දන්නවනේ කලිය ගාතු ගොල් ෆයිද්දේශ قالت එකමන විදා එකමන මි බුණනි නොතේනා මි බුණනි මා මයි කිතාබුන් අහරින් ගාතු ගුණත එච් ඉන්කාර කරියොත් ඉන්කාර කර فبحثناها وبعيرها දැන් තිමන්න මෙන් ඒ අංහෙනා යා ඒ ජමල් ෆාස්කො බදාෆි අනක බේර් ෆුෂම් යම් හෙනා ගයාගේ එච් මෙත්තෝ එහා ෆුන් කොහෙන්නෝ بلافيم وبعيرها أبي جمل وس بلافيم وتشمتو فقال صاحبي ما أرى دين علي غفان ودانا زبير غفان تمن غفان صاحب زبير غفان دنا في سجن وفين نتي بسج فقلت دين تمن غفان دنا ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم دوغنا هذا نوانه دوغك اي نبي صلى الله عليه وسلم كوتا بدالواني وحي كلفان انغونيتي اي كيف دوغنا هذا والذي نفسي بيده තිමන් කලේග ෆානුගේ නෆ්ස් ෆුල එවරාතෙගේ අයිප්පුලුගාවා ෆරයි ගන්ති පුනම් මෙහර බලා මෙතා මේ අලි රදියල්ලාහු අන්හුගේ හුවා වස්ෆුල මියයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අයිප්පුල වාකම් බයා ඒ අහ්ලු සුන්න වල් ජමාඅතු සිෆත ගබූල් කුරා ෆදයි නබි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අයිප්පුල ලිබෝඩිගෙන් වාකම් මි හදීසුන් හරබෙන්න සාබිත් වෙගෙන්දනි අයිප්පුලගේ සිෆෆුල කුර්ආනගේ ආයතක නදී තුරු හදීස් අස්වතකුන් සෙගේ والذي نفسي بيده تمن كليك فانوගේ نفس فلو افراتك اپلغا فرای ගන්ති බුනමෙ لا اجردنك او لتخرجن ආහාරෙන් කමන ඔරියාන් කොෆා ෆෙන් හොදම් බිහෙ නොත එලියම් හොදම් බිහෙ නොත අමිල්ද නර්ෆදේ මෙයාර මේ හඟුරාමගේ නාත නේත හඟුරාමගේ මයිදාන කීමේ ආම එහෙම මකාම් තකා මොලෙන් ඛිලාෆ මකාම එහා මයිදානක හරුකෂිකන් වන්නා එහෙන් බෙබේ කල මෙදන්නවනි ති එකී එකච්චකන් හෙදුන්තන් අතුලා ඔරියාන් කොෆා අතුලානි හේ නූනියාම රීති ගොතුක දේලි හේ දෙන් ෆඅහවත් බියදිහා දෙන් යන් හෙනා එනාගේ අයි ලම් අගෙන්දිය ඉලා හුජුසිහතිහා එනාගේ අඳගෙන් හොරි ඉසාරුගේ අස්සාෆෝ ඉබ්බය මානකී එතනල්ලා ෆොරවාෆෝ ලියෝ وعليها إزار صوف فأخرجت إيرك إيه أمهنا هري إزارك لكن صوف كهرين با هدافع دين يغندقول نرفيه فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم دين النبي صلى الله عليه وسلم غاريهن اسفيه باي روايت تواده إيغا ليف وايتس إيغا ليف ميواني حاتب එකලේ ෆානුගේ අහුළු වෙරින්නා මුදලා එකලේ ෆානුගේ මස්ලහත් ඔති මක්කා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ලෂ්කරාගෙන් ගොස් පොඩ මගරාම කොෆියාම එකලේ ෆානුගේ අහුළු වෙරින්නා මුදලා ගෙල්ලි හලාමෙන් කාදා එහෙම් බෙගෙන් ඒ මුදලා අහුළු වෙරින්න ගෙල්ලු මෙල් ලිබදාන තීබෙගෙන් එකම් කලේ ෆාන අංගාෆොත් එකම මී වරන් නොබ අමලෙ හගීගතු ඒ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කයිෆානු ලෂ්කරාගෙන් මක්කාන් හගුරාම අද්දාකම්ගේ خبر මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් දිනුම් ඒ වරපොඩ මස්සලේ මිකමගේ خبر මිකොත දීෆු දිනුමකි සීදා මුනාෆිකුන්ගේ අමලි එහෙම මේ සීදා මුනාෆිකුන්ගේ අමල බරිවායතකුන් එගේ එකලේ ෆාන් මිකොත කන්ත කුරවි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මක්කා දාන් උලේකමගේ خبر දිනුමකි ඒ සීදා මුනාෆිකුන්ගේ අමල එහෙම එකලේ ෆාන් එකන් කුරවි කොම්මෙන් දීනුම් බේරුමුග කාෆරුන් නස්රු දිනුමුග මුමිනුන් දක්කොල්ලම කන්නූකම් එගේ ඒගලිය ෆෝයිච්චකෝ ඒගලිය ෆෝති නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ලෂ්කර ගෝයගෙන් දහකම් අහුලු බරින්න ඒක වාගස් විතා එබා فقال عمر හින්දුග උමර් ගෆාන විදන්නවනි خان الله ورسوله والمؤمنين مينا خيانة ترجى الله رسوله مؤمنون
miham munafike ke bonum khare mina khiyanat tarja Allah rasula mu'minunna da'ni adrib unaqahu du kollashe timan kale gafan mina ge bo kandala hige engechki Umar radiyallahu anhu ge kerun terikam Umar radiyallahu anhu ge kerun terikama adi kale gafan ge hagguga gadfada bekalekka hagguga gadfada bekalekka mi asumi al imam al bukhari mitanga gendan golono shahidek Umar gafan ge basfulu miya ku quraka makun ekuri kamaki ena ta'wila kunnota ena ekan ekuri komme munafika ka bumakanno ekamaku munafiku ga amale kuri mihaka dimala khaliyaki munafike ke bunum ekam bayan kurmatta kali al bukhari mitame waha gennawa fami wani den Umar gafan vidal wani da'ni adrib unqahu du kallah hetiman kale fana ena ge bo kandala sabaki munafiku ga amale Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge lashkar ge khabaru kafaruna dinmaki sida munafiku ga amale sida hama munafiqun ge amal ehennama bes ekale gafano ekan kurevvi ki munafiqun nan hen e gastu munafiqun ekan kura gastu gay no munafiqun ekan kura gastu gay no munafiqun hen muslimun na derade kan no ekale gafano egota kanta kurevvi e bay faharuga bayin amaluta beerfushun fenneru fenedana wara awahake ki beerfunum fenner munafike ge amari gotugas ehennawes eke gastu tafatu edane ki mihunge gastu ehme milmer mitanga miwaka me gennawani mi bas fulunga hatibge mi amali fulu beerfunum fenner sida munafike ge amali sida munafike den hidu nabi sallallahu alaihi wasallam ni suwalu mi qurabbani faqala ma hamalaka kale gfan ki behe mihim mikanta kurabbi Nabi sallallahu wagutum Hatib hukum nukuraba munafiq ei Hatib radhiyallahu anhu batur ke bawari sahabi bekare ma bekare mi kurin hewkam memmeno nufenna ma bekare kam gawati ehbe imer bidal wani rangalu hewlafa mi ki bain gos kam fenner wagutum ena detere gos konna bisnach ekan ena kuren aha olum filwa adana vertama adana hasukom hewlafa mi hunge faratum fenna mikahala nedeve kankam ga ifaram ena ge nugani gotuga nubalash faqala yafud an-nawafi ma bi illa akuna mu'minan billahi bas kamennuna timan kalefa nume allah ngima bi faratikkum ga menwi wa aradtu in yakuna li 'inda al-qawmi yadun timan kalefa beenun bi timan kalefa gawmuge mihunna timan kalefa ge hiiter kamette ege maane ki bay hen riwayat to ege kalefa ge mudala e kalefa ge daringe maslahata ta horiti begen esha huwatu ganwata ekamattakaye ekale gafana egota vidhalabi bay riwayat takum mikotan e bay adi bay riwayat to bay aisfati man khaliye gafana ni kafir wa kam munafiq wa kam benu ma be kalenu munafiq wa kam kanta kuri be kalenu ege basfulon ege ne gafana ki deena budu shakku goggen nota musrikun nan nasruddin mattaka muslimun nikamati kur mattaka none kale fana mikotan kanta kurevvi timan kale fana benu vi timan kale fana ga ate vumashe timan kale fanu gaw muge mihun nayge maane ki ekale fanu ge ahulu werinna mudahi ma ekol mattaka kolli kam ehme shaykh al islam ibn taymiyyah vidal wani fa hadhihi al umur sadarat an shahwati wa ajalati mifada kantattam min kuti mudalam honna dahivati kamik sabunna avasaragatum kunne avasaragatum la an shakkit fi din dina madu shakku kurmattaka nune dina madu shakku kurmaka nune den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani sadaqa ya Umar e Umar ena ekale gfana hedi tedeke ehma ege maane ki munafiqe ge amalu e bekala ko e kurevvi amalu ga munafiqe ge amalu ehennama gastu ga nen ekam eh baiffaru ga iman kam mihe given nigulagatun wate iman kam mihe given nafi kurum ga ena gastu benum ge muhimmu kam mege ena gasto niye vidalwani sadaqa ya Umar e Umar gifane e Umar ena ekale gifane hedi tedeke aw laysa qad shahida badran aw laysa qad shahida badran ekale gifane nuwe he badru hagurama ga baberi be kalunge tereng la'alla Allah ittala ilayhi Allah subhanahu wa ta'ala be kan kanta tadene wodi gannawe فقال إله وإنكر الله ويمني اعملوا ما شئتم
teba men beenon kame kurash badru ga holwarna behegatu waqad wajabat lakumul jannatu teba men suwaru ge wani wajibu wafai fadama'at ayna umara den umar ge faanu ge delelon karonas yefo umar ge faan denne wallahu wa rasuluhu allah rasulah kankam molangege kankam molangege nehmima munafiqigge amal sida munafiqun nota kafirunge amal mihe ko faana ena adi kafirun wes munafiqa kan noes enage gastuga ena ekan egota nuwe higadan ehembegen mi hadis basfulan mingegen da ichki migota munafiqigge amal mihe katum fenna ko mihe ke adi murtaddek adi kafire wes kafare bes nune mi hadis ga nabiy sallallahu alaihi wasallam irshad debba famani badruge sahabiyaka viti ba maqam te ga baaveren fa wa bekanekam ga wati begen kale ga faano afu kurege ma bekanum tere mane afu la'alla allah attala ilayhi mige enge etchaki mi bekalun nan ege zatu ga kankan huddabi kin Allah subhanahu wa ta'ala bekalun tauba uge tawfiq debbane kama ati Allah subhanahu wa ta'ala bekalun tauba labbane kame gen enga anga de chiki kamuge tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunna ekam debbane kam adi ekam e vegen ediya kantaka ki kushekkam asmi gen ekam higadi shaykhul islam taymiya vidal vigota shahwatun nuwata awas aragatumge terei ema mige chiki duniya mon loibba shahwata awas aragatum ki ei insana gellun denwe kantattawge terega himene kamekkamuga vedane ekam evda imam al-bukhari viwahaka gennawa fa me wani munafiqaka mihe kukura kamegge sababun enage tawilakun ena ikul kanta munafiqamaka dimawe jiyamu ena admana munafiqeke bunun ekan nangebbabu efada ibaratta beenun kurum edebigennuwa kam bayan kurmattaka imam al-bukhari mitanga miwahaka gennawa fani ei tawil gisabum yes e nabiy sallallahu alaihi wasallam mikama irshad debba famati margafana bas angawa fa evani ena ehdi kelefana heddebi tedekkan adi ekamuge tedo haqiqen enguniwa margafan ekamuga allah adi derabe hitama kurikam mi hadisun agon menna engigem hingaj aden efa imam al-bukhari turu babe gennawani babu man qala li akhihi ya kafir miha enage akhaya dimalan e kafire nangane bunu babu mi hunnan ecchi kiyume gotum mikamuge nobakam bayako mi ekakone kakadimala e kafire kaleki kafir mihike adi mifada kalimata bunuga awas aragatunge nobakam bayan kurmattaka mikam miwahaka al-imam al-bukhari gennawa fani mige tere wannana mikama miya gulum hori ituru kalimata bes yahudi kalege nota e dajjale nota mifada allah ga adawa ittirya mifada horiha bastake anikaya dima bunumage nobakam bayan kurmattaka al-imam al-bukhari miwahaka gennawa fa mewani mikoton abdullah ibn umar radhiyallahu anhu gani riwaya riwayat gennawa fani kalefan vidalawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabbe ayyuma rajulun قال لأخيه كافر بسميه كينا أخايا دماغ كافر كي بنفكم غاوانا فقد باء بها أحدهما إيغترين إيكاكو كافر كمغي كان لبيغن دانينا إيغمانا كي إيغن نباكم إيكاكو أنك كادمالا كافر مفدين بنوغي نباكم متانغا مي حديثم إيغن داني أدو ستر حديث وصولي مبابو جنوا ففي مالك غاريهم كليفان نافع غاريهم بدالوني عبد الله بن عمر رضي الله عنه حبر دبيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيه إذا قال للآخر ميهكو أنا ميها دمالا كافر فقد كفر أحدهما كافر كي أنا ميها جبنا في يام إيغتري إيكاكو كافر واني إن كان الذي قال له كافرا قد فقد صدق أين يبنيه أنا حقيقة بس كافر كم غاوانا ما أنا هدي تدك وإن لم يكن أنا يقول كمتي نوا كم غاوانا ما كما قال له أنا يبني فدين نوانا ما فقد باع الذي قال له بالكفر إهم بني ميها كفر جي فافا أنانه نوت كفر أنا يم أمبرا أنانه إما مي بسفلتا أيسمي وني ميجا نباكم بيان كورمتك الله أعلم ميجا ميكم ميجوتا وفاهجي كتوغو ويتان نوفني بايجي كيبايم منوي
emihunna hakikatu gos mibas radwa bayg gotuga minum bayg fenna kanne ei nabiyya sallallahu alaihi wasallama mifaden ekale gufanu assa baykalna mifaden bas punami siwa amukum al-imam al-bukhari mi hadith tamita ganna fa muslim ko ane muslim ka duma kafir ke bunuma ki ei ena war bodu faave ke ba ehna was hakikatu ga mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi gotam bone faden mikam emme boda emme dimawa gotam lafzu ko ek gota hinganya hingani nabiyya sallallahu alaihi wasallam assabe karuna kafir laqab de nabiyya sallallahu alaihi wasallam assabe karuna mi kufru ge laqab de abu bakr ge fana kafir umar ge fan usman ge fan shiya innaki ege mi emi unnaki assabe karuna tere madu gunadame bekmen emmen kafir pura nabiyya sallallahu alaihi wasallam ambikam balna zine ge tuhmat pura bayge zine ge tuhmat pura bayge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashabe kalunnaki maaj bekarikam kiyatu qur'anuga hekive allah subhanahu wa taala heki qurba bayin suwarge wanteveri faafa fusve allah russawa kawa baikama adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam gariuga muhimma maqamatoga baaveri faawa bekaluntake kale faana ki adi ki qur'an baawalimuge ma kurin taurata injiluga bekalunnaki allah russawa faaba suwarge wanteveri baikam qur'anuga bayan qurba bayin ashabe kalunnaki asabe kan kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala be kalun duniye ga bimmati ga hingabe ga ulumuge ma kurin ebe kalun ga ma ikkam taurata injilu ga bayan kara be kalun take asabe kalun qur'an ga allah ta'ala wahi qur'ani muhammadur rasulullah muhammad gifana allah ga rasula walladheena ma'ahu ekale gifana ga arihu ga be kalun sahabi be kalun ki ashidda'u 'ala al-kuffar kafiruna walan haruka shibai ke ruhama bainahum be kalun ga meduga rahum qura be kalun take ke تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم فنان ابامهم كلفانا ركوع وسجد كراتم يبتغون فضلا من الله ورضوانا الله فضلا من تلك ما رسوا من يدهم سيماهم في وجوههم من اثر السجود ابامهم اثرت فنان ابكلون مون تكون سجدا اثرت ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل اي توراة انجيل غميغ ما كورين bayan kurefawa be kalun take ke sipa kurefawa be kalun take ke ema sa be kalun naki ei ma kurin be kalun duniya ga is bimmati ga hingabe ga luluge ma kurin allah subhanahu wa taala injilu ga taurat ga kuriga fatto se be kalun allah ruswa be kalun take kama hekiwe fawa qur'an ga bawalu ge kuri ebe kalun na kafaru kam ge lagabu ebe kalun naki kafaru kam gabul qura bay ei rafidin shiyin naki ema emihun emme furata mige tere panna dinum beerwegen da bayge gotuga migota em nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashabe karna dibana chikimaki hasuko emme na be karan umar gefan abu bakr gefan emihun deke gotuga ei hus kafar emihun deke gotuga kafar emihun gabul quran madu be ali gefan ilaha ka emihun adal emihun bunani jibril gefan khiyanat terwiye जिब्रील गफान खियानत तर असलु वही बाबा लवी अली गफान शे जिब्रील गफान खियानत तर वे गाइस मोहम्मद गफान वही दिनीये एहम वेगन मोहम्मद गफान वही दिबुन गुरुआन बदल को गे मुळे बाय मशियाई नकी एमा एमी हुन नकी एमी हुनगे बातिल कमा में उम्मन इजमा वफावा बाय एमा एमी हुन नकी राफिदीन शियाई नकी ए मी उम्मतुन एब्स हेओ कम के नसीब लिबिफावा बाय नो अदिन अल इमाम अल बुखारी itro baba mitagenna fani babu shimatatil a'da adawa itterin dera nikameti kamuge kantatta dimawa hindu adawa itterin ufa kurun nge nobaka nangai babu amihar mi babu mitagenna fa wani wallahu alam mige kurige babu taka golwa kamga wanama muslimun ebbe kan adawa itterin ebbe kan beka jigiya ebbe kan waka dimala blagabta kon gowa fishima e warbudu musiba mi ge huriha ufali qur'an kafar ufal ema mita gal imam al bukhari mi gennawani adawa tirin dimawa dera nikamati kantattakan ufa kurumge nubakan tangabba shimatatul a'da ki ei dimawa musiba ittakuga ufa kurum mihaka jehuni musibat jehuni maanika ufa kurum anika ufa kurum hasad verinna adawat tirima mihuna abatu dera libu man ede mihum
Mikawan dalil ganutaka Imam al-Bukhari gannawa famani Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat fa riwayat kalifan vidalwani Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurafi kana yata'affadu min su'il qada'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam dua kurafi nuba qada'atakun salamai qaddavu mangedi. Nuba niyatakun salamai qaddavu mangedi. Mitanga nuba niyage muradaki Allah subhanahu wa ta'ala kurabba niya nota ilahuge hukum fule nota ilahu subhanahu wa ta'ala ge amru fula huriha kama ingani eka ilahuge qada'in mitanga muradaki ilahuge qada'an wata niya fuluge sababun tartibuge anna dengunna kam bani makhluqun evs nubai Allah kan nisban nukurave rakkatar kamang eduni Allah jazratum niya kurebe kamakun den tartib wegen anna ehin kam ehin kantat takig sababun ena jehe kantat take ehm bima qada kiyana ariba hoga Allah ge hazratun ilah kurabba hukum fulabs adi hamaya ko qada kiyana e atharabs ege sababun anan mihan elibe atharabs ema nuba qada inna adi ekale fan rakkatar kamang ede washamatatil a'da adaba terin dimawa dera nikamati kantattaka ufakurum mumves rakkatar kamang edune asumi hadis basfula esabe hatar kamakun rakkatar rumang edi dannawa fawa kamabs mi hadis basfulaga ekuleme gembe eba huriha nabi sallallahu alaihi wasallam ge mi dua fulu tangesuni jami ko huriha no ba kamakun salame goma egutun enage diina enage mudala enage sihhata enage abur rakkatar kurumang edebe edu migetere badge enage mudala kannota enage abur kannota enage nafsakum eskara gellu men libuni madawat terin ufaqura ena mihuriha kam rakkatar ge furajiyamo ten anemihum enage adawat terin enage tere ufaqurane derebi ufaqurane biskamen nonna එහෙම අදාවත් දෙමින් එනා ලිබේ තිරයග උෆාකුරුම කී අදි එනා ලිබේ ඉතුරු අනියාය නෝත ඉතුරු හිතාමයි මියක් මිසාල කපරවන් ගලකොන් උලේ මිහ එනා කුරවේ කම කෙනක අබුරු මිසාල එනාගේ අදාවත් දෙන එනා කුරා මදාම බෙගන්දාන දෙන ඉතුරු බුරයකන් නොත ඉතුරු වේනක එහෙම බෙගෙන් මිකමුන් සලාම කොද්දෙවම නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මි දන්නවාෆා දෙන්න කලිෆානු දුආ කුරබේ මිකන්තත්තකුන් සලාමයි වුම هي رواية جايسة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كربي كان يتعوذ من سوء القضاء نبانيات كنا معنى كنيا الله جزتنا أيما دين جهة إنهم كنت تقوم ومن درك الشقاء أبعد جبركان إنا يا بوشيلو أبعد جبركان بوشيلو منا ومن شماتة الأعداء إنا لبي درك نكمتي كنت تقوم أدعوا الترين إنا لبي كان درك كنت تقوم أفاكر منا ومن جهد البلاء أدي bodo musibah tajjahum palaverkama bodati musibah tajjahum rakkaateri koddevum edi nabiyya sallallahu alaihi wasallam edi dua kurebbi den efoga mi babutam mi nimuni chikiyuma mikantattan nangane mon babutam mi nimuni den efoga wa babutam boda bina kure fawani mudala golum hori babuta muda israf kurumuge nubakama muda heda kurumuge mingadutaka mudala kulum hori babutake den kuriyang hori batakuga annani me aisa gunden algomenge me meduge majlis kur kollani duwa ke Allah subhanahu wa ta'ala almanki he bas aha he bas kabul kuraba ikam galibum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh